tangtele chusen isono khsamo yapayu bosomi jora kam mtiri mon boye arimi bini muse chumari bai brom mai tongtho ake bo YouTube channel joto no phaikam lam chauso bo YouTube channel ta khusamuni mthai maro ake ni sasoni sningmung maro no saku ek tharinai tangtele ni sningmung mana saku ek tharinai Aini mungke Ashiram Reang Bisamung ring moke ring changpha yo angke Lakshmipur Baptist Church ni ya member se abake DBA association from nimsingo ang baptisma la moke 2009 abo sio lao tawo ang iso ni samung tang tomaro ke DBA tribe thoni assistant secretary Akhe DBA khuer team ni ya member Akhe Lakshmipur join mthoni secretary samo tang to Akhe tribe thoni bandari Akhe phungha ngitung Akhe ang tre keha website khusamo to aboke Bru Baibel study.in aw website position thai ro no samha simo to Akhe angle Bible training theologist tomorrow le kroi arpo online video iso ni kaut marno thaya thani tumo to ki jaw asun dero na ini sningmung male uke hamanu hiya woisu to ka YouTube channel ta khusamuni mthai marano sai harinai bo ang YouTube channel ta khusamuni main naisuhmo le mung thamse muhammake jusang Isor ni chumari onai bai Akhe bini khupor kam hamana boksem eno pandawo muni make Bru jatin hampanda pode ungno mai sige chung Bru jatio khathoinai rom singapore phola chumari chung maile ne pandawo Akhe je khatheyaro Bru nim singapore bo YouTube channel dio de hammo tungno ari yese chini bo YouTube channel tano khusani rai samise nung thamake ani no khungo financial support de ungno bo channel ro se grow no mi singke tong no mi singke ai no khungo pandapho chumu de ungno bomung tham no nai he ise ini bo YouTube channel ta ang khusamise armi ai je simo rungmo drawison kaut marano sakuni khaba chao arpo angle Bible training khimo le koi phiba Bible no pura ke simo le ungya arpo chu se ise ni khaphongo ai singruma bang budio bini kauthek damoro no na joto no saku ek hadini khaba chanse arimi ang khabe le chuye la chiu kriyo mami singke angle time sadeng Bible snungmung bukroi pastor bu ungya evangelist bu ungya missionary bu ungya deacon bu ungya arpo Bible kaut mano phung to nai abo no chuye khaphong la chima bai krima suphayo arpo chu sengi sarang no khakhoma khaba chama kau thai rio aboke Paul Timothy na kau tiri mo se aw bars ke bose dophama Timothy sung sungbre mani tang chini man chia tang chik thama ang poden harnai tre baja hiye kya phone no sau taka te thu himba khathoinai raw ni thinganu kaumung o akol o kyoma o khathimo o tharke tongmo o sasau no nai thema khidi ang phaya halu goraw ni thingo sasro pore ek thadiyo nai mens bayo nai ake phunyo nei ma o bukha didi bo kau thai se dinai khaphongo khakama bai khakhoma riyo dini ang che bajang phi tongpho dini bo kau thai se angno khakhoma riyo dini armi ai simoro monjora pho isan kaut maranang thakunai ju se isona ka thi se dini ang YouTube channel ta khusamse armi la chino nai klai position mungo brahma ne position mungo se armi nenau jo to no thaya request ke jao ka bau jao aboke bo YouTube channel tan bo e akhe mi saohkuther bo e nau jo to no oi sima bai khe nang phro nai nang jo to no ka bau jao mami singke ini bo YouTube channel dio ju seisini chumari onai bai bini khupor kam haman okse nai Akhe chi Bru jatin hampanda onai akai ni financial phode hampanda uno arimi bo channel no
Gothi mi ung singke subscribe ake share keledi. Kaksa ha.